Okay-ke ngizonitshengisa-ke namuhla-ke njengoba wazi kade ubona lenye ividiyo elandelayo bese ngifaka amashidi ami amhlophe yabo sengifakile ngancinya nala futhi la nakhona la sengimanzisile ngizofaka lenye ibhodi lami leli nanti elinye ibhodi lami uma kwami ngikusile ngizolifaka khona la ngifuna ubone ukuthi lifakwa kanjani yabo ngifaka kanje ngoba ngilifakile-ke kanje sengizomngcinga nophisi wangapha futhi eceleni bakhona owangapha nowangathi mbolo wangakuphi okay lona owangapha lo owala mfake la kuzothi lo owangapha kilo wangapha yabo njengoba sengibafakile labo phisi bami kanje emva kwalokho lezi ikhala sengizofaka amabhokisi ami yabo ngifaka amabhokisi ngiwachume bese ngifaphahlasa amabhokisi bese ngisusa zonke lezi zinto lezi ngifaka ama-layers awu-2 phezu kwalo iwona msebenzi-ke siwuhlalele emakhaya le ayikho into esizoyenza nathi bafowethu lona msebenzi sibamba khona ngoba msebenzi ayikho Nyamboza yabo siyayibamba noma incane ayikho into esizoyenza siyayibamba noma incane hayi okay-ke baba uMthethwa bekuyilokho wena uzobona ividiyo elandelayo nje sekubucekeceke shapha kumthetho ucofela kubovu khona.